Ngapte sobai pi ki perlok ki bistradol pe yak de video ha ke channel. Ha kasin ke beningkong. One joint training u Jordi Alba harengkat u Lionel Messi bat ussaje Bosquet. U Jordi Alba u bedai u former left back jong klub Barcelona luan penyaso mentaka Samoa Shark klub Inter Miami harengkat ki former teammate jong u na klub Barcelona u Lionel Messi bat ussaje Bosquet. Kumta nakaleng u Jordi Alba menin kasni ulawan ban join hakat training ke beningkong jong u bat ka klub Inter Miami harengkat u Lionel Messi bat ussaje Bosquet. Kum si benta nakam taban penkre ya ka jingle kai hakar round 16 jong ka League Cup Persia ya ka Orlando City ka ban salong lashai kasngi ha DRW PNK Stadium te parlok kan no je sautenat lada ka klub Inter Miami kan penmi madan ya Jordi Alba harengkat u Lionel Messi bat ussaje Bosquet haka jingle kai lashai kasni hapdeng ka Inter Miami Persia ya ka Orlando City haka round 32 jong ka League Cup ADRW PNK Stadium te parlok ngin sapet lashai hato Jordi Alba unyomi madan nadu ka bastang nem nakam ka klub Inter Miami bad hato ka klub Inter Miami kan penmi madan em ya u lada ka klub Inter Miami kan penmi madan ya u lashai kasni kan nong so tenat bangan yu i biang yakini ki laingut kata hapdeng Lionel Messi saje Bosquet bat u Jordi Alba baken yo banyale kailang biang sashin naka klub Inter Miami kumbaki juele kailang mensyua naka klub Barcelona te parlok tang kini ki kubor ngangai pila sautu ngin sai kynduh hakwe pat ka video kuplay shibun. The unfolding drama, and stay tuned for more updates as we bring you the latest news and highlights from Inter Miami's journey in the competition. The excitement is at its peak, and we can't wait to witness the unfolding drama and